Ese wari uzi ko u Rwanda rurusha Ubwongereza, Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutekano? Hari impamvu mvuga ibi ngibi. U Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu bihugu umuntu ashobora kugenda mu masaha y'ijoro wenyine akumva atekanye. Ubu ngubu ni ubushakashatsi bukubiye muri raporo ngarukamwaka izwi nka Global Safety Report 2025 mu bigendanye n'umutekano ndetse n'ituze ry'abaturage bagenda mu masaha y'ijoro. U Rwanda rukaba rwabonye amanota 78%. By'umwihariko muri iki kiganiro ushobora kuza kucyumva n'ubumva bw'igihugu cy'u Burundi. Ese kubera icyo Burundi butavuzwe muri iki kiganiro kandi nacyo ari igihugu? Nanjye ntago mbizi. Kwibutsa ko nibwo rwanda bigeze kuri YouTube channel batakora subscribe, reba hasi ukande subscribe ndetse kandi bwo ukanda kazogera kugira ngo ujye gukenera ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho njye nditsiyero umuhumuza mbaha ikaze mu gikuri. U Rwanda mu bihugu bitekanye ku isi ku bagenda mu masaha y'ijoro kurusha Ubufaransa, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara, mu bihugu umuntu ashobora kugenda mu masaha y'ijoro wenyine nyamara kumva atekanye. Ubu ngubu ni ubushakashatsi bukubiye muri raporo ngarukamwaka izwi nka Global Safety Report 2025 mu bigendanye n'umutekano n'ituze ry'abantu bagenda ku masaha y'ijoro. U Rwanda rukaba rwabonye amanota 78%, ruza imbere y'ibihugu bikomeye ku isi nk'Ubwongereza bafite 76%, Ubufaransa bufite 73%. Ku rwego rw'isi u Rwanda rukaba ari ku mwanya wa 38. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba zizi nyuma y'u Rwanda, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku mwanya wa 61 n'amanota 71%. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko Abanyarwanda by'umwihariko muri rusange bakuze babajijwe bino bibazo, hanyuma bagera kuri 78 bose bagasubiza ko iyo bagenda mu masaha y'ijoro babumva batekanye nta kibazo bafite. Ku mugabane wa Afurika, u Rwanda ndetse na Algeria biza ku mwanya wa kabiri nyuma y'igihugu cya Misiri gifite amanota 42%. Mu karere u Rwanda ruherereyemo, Tanzania ifite amanota 68%, Uganda ikagira amanota 48%, Kenya ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bifite amanota 47%. Ahangaha ni mu gihe Burundi bwo mu by'ukuri butaragaragara kuri urutonde rw'ibihugu byakoremo buno bushakashatsi. Ese mu by'ukuri kubera icyo Burundi butari bwagerwaho? Question mark. Ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 144 aho abaturage bagiye babazwa ku cyizere bafitiye umutekano wabo ndetse n'ituze. Muri ubushakashatsi abaturage bagenda basubiza uko babyumva bitewe n'umutekano bumva bafite bagenda mu masaha y'ijoro mu bihugu byabo. Ku rwego rw'isi, Singapore niza ku mwanya wa mbere n'amanota 98% ku bihugu bifite umutekano mu kugenda mu masaha y'ijoro. Singapore ikurikirwa n'igihugu cya Tajikistan. Tajikistan ikaba ifite amanota 95% mu bihugu bifite umutekano mu kugenda mu masaha y'ijoro. Ubushinwa bufite amanota 98%, Oman ifite amanota 94%, Arabia Saudite ikaba ifite amanota 93%. Ku mugabane w'Uburayi, Norvège niza ku mwanya wa mbere n'amanota 91%, igakurikirana na Denmark ifite amanota 89%, Finland amanota 88%, Iceland ikaba ifite amanota 88%, Ubusuwisi nabwo bakaba bafite amanota 88%. Ku isi mu myanya 5 ya nyuma haza Afurika y'Epfo, nayo ikabanzirizwa na Lesotho, Botswana, Zimbabwe ndetse na Swatini. Ku Banyarwanda bizeye umutekano wabo, ibi ngibi bifitanye isano n'ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB ku itariki 18 Ugushyingo mu mwaka 2024. Ubushakashatsi bwagaragaje ko inzego z'umutekano zifitiwe icyizere ku buryo bushimishije. Inkeragutabara zizeye ku kigero cya 76.6%, Daso ikizerwa ku kigero cya 86.1%, Polisi y'igihugu ikizerwa ku kigero cya 97.1%, naho ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, abangaba bakaba bizerwa ku gipimo cya 99.0%. Si ibyo kandi gusa, ibyashyizwe hanze n'iyi raporo kandi bingibi bikaba byuzuzanya na Rule of Law Index Report 2024. Iyi ngiyi ikaba yarashyize u Rwanda ku isonga mu bihugu bitekanye muri Afurika bitewe n'uko igihugu kigendererwa mu masaha y'ijoro. Guhera mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2024 muri Rule of Law Index Report, iyi ngiyi ikaba ikorwa buri mwaka, u Rwanda rukaba rwarakomeje kuza ku isonga muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi. Mu mwaka wa 2023 u Rwanda rwari ku mwanya 27, akaba ari no rwaje kuguma mu mwaka wa 2022 ruvuye ku mwanya 33 mu mwaka wa 2021. Mwibutsa ko nimba rwo Rwanda rugeze kuri YouTube channel mutakora subscribe, reba hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda kazogera kugira ngo ujye gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho njye nditsiyero umuhumuza ndabashimiye.